we dear enije koso e wo menhia palace otumfo wajinani birthday koso na anniversary koso a na eho aye nika sempa na we anniversary e koso 25 years anniversary koso na otumfo wo invite nkrofo bi e buy from Freemason tesi ade otumfo wo yi nanim se wonno odwane eye Freemason ode beto abonti ankrofo e be born abaso say the whole West Africa nyina wono nu omu PSC wo si omo nanso wa ha ankrofo bebre na ebe kasa ese sesi ano Kumasi hene wo pese wo kire se wo kire mbaba wa ne mbebu ni se eye Freemason eye ntu omu ndwan ni ana nkrofo kekaye we na twedwe na say friend se minsuro bia ono ni din asesi a etwentwa mehwehwe de ama mebra twedwe na se ne e friend se minsuro bia meka mawu no Jonas se na eye emenhia palace hini otumfo se tutu a the third wo wote no wo join Freemason e na sabi Kumasi otumi twene chensen anase eyi ne ntuma gu ne kom sresre sika so wo pesika dia esiesi eye teaching hospital wonana wo bisan twedwe na se na ebisa wo bisa nti wo free na onim se Freemason na escafo na dwan Ghana for mo die Jonas na ka Ghana for sebe ya dwingo fom pa wo tumfo enkofa ne ba enko moja enko pesika odi yen sebe ye hiafo ya moja en wodi pesika no asan be gina we ka sebe enkwase asem Jonas se wo se ebisa eye o say to the third say wo dwan Freemason na sebe Kumasi ejija apansam sana yentie udi ma yentie Jonas ono ankasa ne nsem ne bia ya no kana no odi ma yentie mra Ghana kwasiafo na semo ahiafo ma moti baabi a mudi jimi abetina ho se o ana twene Jonas ewu na ho ahwan kosi ha na ye koma asante hene ye koma otumfo o kwasia hia ni mobro wa aba mwana asante hene ni Freemason obekum de momoja akwaje nya ne ma no bekum mu ahiafo nkwasiafo no moa modi jimi abetina wa mo koma Freemason ni obi e Freemason na kwasia ye ode Freemason and Illuminati ya de kro majimi ese moa no na de o ma edi twene Jonas wo si wonu suru untimi nkoka me na me ka se otumfo si o Freemason ya Freemason fo wo wiase nyina eskafo nko a adenti na hia no asantefo bre wo si wagimi se me di otumfo atem na kwasia nokre na monti ase ana anti mu asantefo mesem munya agimere se mo ba be ka asem na monka ne se edie na otikoko so koye ya amatwene Jonas fire no enti uyi asem ne si wodi otumfo koye ya atwene Jonas di hiti abane so ne si wa ansa na watimi ayren adikodi asem America no enti se otumfo se oye Illuminati we Freemason okum nipa okot obi oti obi anim se secret society ni nipa moja na ekon magimi ese moa nti chinchini a modie magimi nti ye ka asem na mo nka asem no na emma kurasefo bi emma agimefo bi omo sorry na apemfo ira na omdi jimi abetena se apemfo ira na kwasia empanimfo na da ya no ekum nipa no ebere na nipa nyira okromu ho nyamo amoma na be ira enti mesremo sa asem sia na woti ba bi na wo ka bia put all the two together at the end of two for koye atwene Jonas the hit ban so nobody is bigger than warm up obi a she warm up ase we yankwase ade na atwene Jonas e ba so oba be ye den na ama ye de warm up o mana se eye anwunani na kokan ye se ono ye Freemason ni anka anwunafo de se nrum ko mo ina mo ya udifo eye sehwini na kokan ye sehwi sentina ko ya na ye twawti eye siremni na kokan ya enka ye siremni entina ndafo mukum ni parofro eye otumfo de ye mo ya magimi ese nkwasiafo enti se ye mo ye o se anya mo ye o me de on mai de anya masem otumfo ukum ni pa na wa bi wa no ka se ukum ni pa ese wo map ye ho adwuma because untim me ka se Freemason ni abra ho fa ni pa moja nko sacrifice eye impossible ena Freemason ni ahia usa no ademu otumfo eworo Freemason fo nkuku ana one prapra because Illuminati for Freemason fo ewo wiase nyina billionaires and how does he become a Freemason why beggar so enti manya Jimmy na manye akwa no ho adwuma mo an resign mo anu bekum okuma ase
obi ewudi ni ese omfa moja amra wo ye den oba beku obi ba enna obi okura power ewudi ni a ehu chen obi a onye obi a kodi ono asante hin oba police fo na de ne bo ani soja fo enti wakum nipa fafa na ekura de ewukam no de omo ba hwan na ekogina no wa investigation ho but individual no kum nipa de oba police fo timi gina no ombetimi anya tip of a stop ne ka say suspect hwan na ekọ stop asante hin enna mo amokasa Akufo-Addo nso join Illuminati no o join Freemason no Akufo-Addo nso ono amebie na no nkan ti ono no ye ntimi ntake no nti di ono abie na no aka no ye no ho adwuma nti muntie mi ye nya se mi ye favoritism wa ha Akufo-Addo mie na no nka se o join Illuminati ana Freemason eya asante hin na age ai Freemason for symbol ade asen ne kom anu abeye den wabeye ndoso Freemason obi a wo kwase ampanyi no be promote o nananom culture sikadwa ya santo a obabasi akura ba e no ne abrofo na eko wosi wagimi se wo kwa kodi kwasi broni kwase bi Freemason achi abra wo kingdom ayako age e de asi wo ama no wo the kingdom na nimu ye fom. Look at this nonsense. Enti jimisem we a oye enti eyema mo won asantefo ama jimi a mugina ho a mo defend jimisem we enti eyema mo se mo kuro mi hene na anka ese kuro bi aba a obekoto ne naase no onu mom ya akwa we Freemason. Look at this jimisem enti nese sikadwa no to minima na enti asantefo mo ni to mi emu nyina e mouth talk enti mo kuro mi hene ese okọ obi kuro m ko join ne nipa kuro mi hene na nipa kuro no kuro m to mi na ni kuro m to mi abo asanteman ho ban ana edi eni jimisem no akonfo akesefo a mu wowo konfo anoche tumi na oni tumi ana obekon kom ji sikadwade si ho no na tumi ni mana enkwase asemme ani why se bibini timi cherish ade awo aden mo jimisi ana mgu asante region wa mu de jimi na mo supporto an de mo ye na jimisem otumfo wa mfa ne nkwase asema resign a me nya no kwasa info opo mema de o ma ri twi Jonas mema wa resign afisi ankwase a Illuminati num ma mekum nipa ma ngobisa Freemason sem no wa obe join ni bibia no memu afrim ma mekum nipa kwa me chisa asante hina kokum nipa ogana wa de me be no memfa ho asante fo pa mu nsu mo pa mo meye video setwini Jonas yawu memfa mo ho asia mo video ambe se mawu no anya no na be hwe amame o me nobody is bigger than me. Illuminati for nyina akro mo ni twasere mako Freemason ni bia ye kraman ba Freemason ni bia oni twasere mo otumi a mo ma menyira ne ehwe nkwasiafo Freemason fo mo ni twasere mako nkwasiafo mfa mo ma Christ mfa mo ma Yesu mo ama Freemason fo mo ni twasere mako mo pa me da mo ma menyira mo nkanche na mutumi ne ma menyira Freemason fo nyina mo ni twasere nkwasiafo jimefo mo join ne okot na o man ni pe bre nkwasiafo ko he asantefo omuton fos omuton yomu omuton ai semina mankofo se phone e o PZ ko kejeti akoye obewia osisi a anti Freemason na wo ye no e o he Jonas on the ensemble bones on the way de obekeri o kanso na aya asempi Jonas na ebisa sa assembly wasi otu for him obiani Freemason na sebi kumase ejide ya na ekuyentwa makra